Kayak mama. Tak, mama ke payungan mah. Payungan. Kita mama mah budak payungan. Lagi dateng koi. Yung lagi sarap ini. Lima ratusan dengan ini. Jenengan anak Muhammad Rama Pratama. Ini ya. Dahil sana pala beli kagulay. Isi kagulay pun mulung. Ada itu mengkol bola. Karena sana kagulay tenan. Muat kagulay sama. Mulung. Mulung ah. Kita pergi mana bahasa kan? Kedua teh. Assalamualaikum warahmatullahi Ma. Di dia mama. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Asraqal badru alaina. Pasakat minhul buduru. Mislahu senikmarayna. Qatuya wajah sururi aloya nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaba ya marhaba. Marhaba ya marhaba. Marhaba ya Dahudaini. Marhaba marhaba. Marhaba ya Dahudaini. Marhaba ya marhaba. Marhaba ya Dahudaini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Amin.
Yang sulit itu. Harinya kita nyebak tayo. Amin. Ayo Ipan ngaranaon atuh. Om, sini dong. Sana Apa panggilakan Om. Bu, karawat itu nama Bu. Aduh ini kan yang mending. Mohon. Hei, iya sana ka dia tuh ya, sana ka. Udah asal. Makatan. Hei, habis lumayan kan sekarang bukan nama. Ada kayaknya gitu. Kayaknya jalan kan. Mangga. Aduh lumayannya dan buka roti tenun. Mangga Bu, mangga. Abi na nasi Ibu. Iya mulungan acit yang depi ka kotor itu. Yang usah diret. Tas tanur. Depi iya tuh kada lihat. Tanya bukan. Mudah-mudahan sing nepi ka aguna. Amin. Sampai anak dia dah alit dia nak para anak. Jadi badang budak karunya